mpamvu zitandukanye uzasanga umwe mu bakozi ba leta ashobora guhembwa muri za miliyoni buri kwezi, maze undi ahabwa ibihumbi 40 kandi uwo bakorera ari umwe, bahuje amasaha y'akazi n'ay'ibiruhuko ndetse banganya n'amashuri, ahubwo icyo batandukaniyeho ari inshingano n'inzego bakorera. Ikaze kuri One Nation Radio. Uyu munsi turakubwira ibigenderwaho mu kugenera abayobozi bakuru b'igihugu imishahara, ariko nanone tuze no kukubwira bamwe muri bo amafaranga bahembwa buri kwezi. Niko Simeon Stizo Muhumuza, hano ni kuri One Nation Radio. Hari abahorana kangononwa ka mwarimu, abakomeye bose banyuze imbere akabavungurira ku bumenyi, nyamara ari uhora asaba ko ibyo agenerwa byongerwa hashingiwe ku miterere y'isoko rya none. Nubwo usanga n'abamukubye inshuro magana mu mishahara nabo barira. Mu byo ariko ndi kukubwira hano ntabwo ndi bugereranye imishahara y'abantu, kuko nta naho izigera ihurira mu gihe badakora umurimo umwe, ahubwo ndagaragaza ibishingirwaho kugira ngo umuntu ahabwe umushahara runaka, ndetse tunarebere hamwe n'imishahara ya bamwe mu bayobozi bakuru mu Rwanda barimo abaminisitiri n'abandi. Ahantu hose umuntu ahemberwa umurimo akora n'urwego rwawo. Mu kugena urwego rero umurimo ubarirwamo harebwa inshingano zawo, icyo ugamije ndetse n'ubumenyi bwihariye busabwa kugira ngo ukorwe. Iyo hasesengurwa umurimo hirindwa kuwusanisha n'uwukora. Oya, ibyo sibyo. Bitewe n'umurimo umuntu azamuka cyangwa azamurwa mu ntera mu buryo bubiri: intera mpagarike n'intera ntambike. Intera mpagarike umuntu ashobora kuzamuka ku wundi mu mwanya bitewe n'amashuri cyangwa ubundi bushakashatsi yakoze, mu gihe intera ntambike umuntu aba ari mu mwanya runaka, hanyuma bitewe n'uburyo yitwara mu kazi mu myaka 3 umushahara wo kwiyongeraho 10%. Ibigenderwaho rero mu kugena imishahara hano mu Rwanda mu bayobozi, mu kugena umushahara ubundi harebwa ibintu bibiri by'ingenzi, birimo uburemere bw'umwanya ndetse n'ingengo y'imari ikigo cyageneye abakozi, nayo igenda itandukana bitewe n'inshingano z'ibigo. Ubu buryo ni nabwo bukoreshwa mu Rwanda kuva muri 2006 ubwo bwasimburaga ubwariho mbere. Inzego z'imirimo mu gihugu zitangirira ku rwego rw'ubuyobozi bw'akagari zikagera ku mukuru w'igihugu. Abakozi bashyirwa mu byiciro hakurikijwe inshingano zabo, ari nabyo ibi bishingirwaho hagenwa umushahara n'ibindi bijyana nawo. Mu mishahara rero y'abayobozi bakuru, muri aba bakozi bose bari mu byiciro 22. Abantu babiri bakora ku mwanya umwe bashobora guhuza umushahara, ndetse bikaba byatandukana harebwe ku ntera ntambike igena ubwiyongere bw'umushahara kubera uburambe. Mu byiciro byose kuva kuri A kugera kuri G ku myanya ya politiki, na rimwe kugeza kuri 14 ku yindi myanya. Icyiciro kimwe cya C nicyo kitagira umuntu kibarizwamo, aho byasaba ko nk'itegeko nshinga rivugururwa ngo rigene umwanya ugishyirwamo, wenda rikaba ryanagena ko habaho nka vice minisitiri w'intebe. Mu cyiciro cya A harimo umukuru w'igihugu, naho mu cyiciro cya B harimo abaperezida b'inteko ishinga amategeko imitwe yombi, perezida w'urukiko rw'ikirenga na minisitiri w'intebe. Hanyuma mu cyiciro cya D hakaba harimo ba minisitiri, abanyamabanga ba leta, abandi bagize guverinoma, umuyobozi w'umujyi wa Kigali ndetse na ba guverineri. Mu cyiciro cya E harimo ba vice meya b'umujyi wa Kigali, naho muri F ho hakabamo abagize inteko ishinga amategeko ukuyemo ba perezida b'imitwe yombi, ndetse aha hakaba harimo n'abambasaderi. Muri iyi myanya y'abanyapolitiki, icyiciro cya nyuma ni icya G kirimo abayobozi b'uturere. Abantu bose rero bari mu ntera imwe mu rwego rumwe bahembwa amafaranga angana, gusa umushahara mbumbe wabo wiyongeraho 10% byawo nyuma ya buri myaka 3. Iteka rya Perezida nimero 004/01 ryo ku itariki ya 16 Gashyantare 2017 rigena ingano y'imishahara n'ibindi bigenerwa abanyapolitiki bakuru b'igihugu n'uburyo bitangwa.
rigaragaza ko umushahara mbumbe wa perezida wa repubulika ungana na miliyoni 6,102 n'amafaranga 756 y'amanyarwanda buri kwezi. Naho perezida wa sena, perezida w'umutwe w'abadepite, perezida w'urukiko rw'ikirenga na minisitiri w'intebe bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo ungana na miliyoni 4,346 n'amafaranga 156. Aba visi perezida ba sena bo, aba visi perezida b'umutwe w'abadepite, abaminisitiri n'abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na perezida wa repubulika bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo buri kwezi ungana na miliyoni 2,534 n'amafaranga 861. Abanyamabanga ba leta bo bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo buri kwezi ungana na miliyoni 2,434 n'amafaranga 613 y'amanyarwanda. Ba guverineri b'intara, umuyobozi w'umujyi wa Kigali bo bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo buri kwezi ungana na miliyoni 2,434 n'amafaranga 613. Abasenateri bo bagenerwa buri wese umushahara mbumbe ungana na miliyoni 1,847 n'amafaranga 609 buri kwezi. Naho abadepite bo akaba miliyoni 1,774 n'amafaranga 540. Nyuma y'ibi ngibi ariko ntago birangiriraho, kubera ko hari n'ibindi mperekezwa biba bishobora kwiyongeraho nyuma y'umushahara. Urugero nko kuri perezida wa repubulika agenerwa ibindi birimo inzu yo kubamo ifite ibyangombwa byose, imodoka 5 z'akazi n'ibyangombwa byazo, amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi, amafaranga akoreshwa mu rugo angana na miliyoni 6,500 buri kwezi, itumanaho rigezweho, uburinzi buhoraho aho ariho hose, ndetse akishyurirwa amazi n'amashanyarazi. Naho perezida wa sena, perezida w'umutwe w'abadepite na minisitiri w'intebe bo bagenerwa inzu yo kubamo ifite ibyangombwa byose, imodoka imwe y'akazi n'ibikenewe mu kuyifata neza, bakamwongeraho kandi 600 yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi, 600 yo kwakira abashyitsi mu rugo, itumanaho rigezweho, uburinzi buhoraho, ndetse no kwishyurirwa amazi n'amashanyarazi. Ba visi perezida ba sena, aba visi perezida b'umutwe w'abadepite, abaminisitiri ndetse n'abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na perezida wa repubulika n'abanyamabanga ba leta bagenerwa kandi nabo nyuma y'umushahara wabo amafaranga y'icumbi angana n'500 buri kwezi, ayo kwakira abashyitsi angana n'300 ndetse n'itumanaho ryo mu biro ringana n'100. Banagenerwa kandi internet ngendanwa y'40,000 buri kwezi, itumanaho rya telefoni ngendanwa y'150 buri kwezi, ndetse n'amafaranga yo kugura ibikoresho byo mu nzu angana na miliyoni 5 atangwa rimwe, ndetse n'uburinzi. Naho ba guverineri b'intara n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali bo bagenerwa 400 buri kwezi y'icumbi, 300 yo kwakira abashyitsi mu kazi, 100 y'itumanaho ryo mu kazi, internet ngendanwa y'40,000, itumanaho rya telefoni ngendanwa y'150, amafaranga yo kugura ibikoresho byo mu nzu angana na miliyoni 5 ayatangwa rimwe, ndetse n'uburinzi. Naho abasenateri n'abadepite bagenerwa kandi buri wese buri kwezi amafaranga y'icumbi angana n'250, itumanaho rya telefoni ngendanwa ringana n'50,000, ayifatabuguzi rya internet igendanwa ikoreshwa kuri mudasobwa ayangana n'35,000 n'amafaranga 400. Ngiyi imishahara y'abayobozi bakuru b'igihugu kuva kuri perezida wa repubulika kugeza ku bayobozi b'intara. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Turabashimira kuba mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Naho yikurikiye ni One Nation Radio.